Hala internationalta lichtrachas adol a jachkansa agus lisha shenach geisha ikadai. Sgeulachd Matilda le Roald Dahl. Rúcag Matilda wormwood go dís mí chalar. Haro úsa bíachcha an Matilda agus vai trich idda fakal na húnar. Háisií a chicasci héin mar a levagi agus chudí seachat a hula lá sa lerolan. Nu da háisiich Matilda sa skol. Van titchadeiche, Miss Honey, Anna bar a chéim lech. Váichi sa vat go Matilda le glich agus fistrach. Iachi di Matilda a glosad go klasnas arste. Ach, har Miss Trunchbull san seo, ichid. Va Miss Trunchbull mosachta se chlaum agus va ikkel ach go rochbe. Inna lá, vai chicas a chlas ik Matilda, agus gas Matilda uavasach heen ferrakach. Chlechki koach a heentjen son gieltus a janu et Miss Trunchbull. In Noorsan ga Matilda go tuig Miss Honey. Agus, heldi ye in Noorsan go ro koach i de leeiche. Boerin ye ruten a glooset levi gidach a chlechke a heentjen. Yeesh Miss Honey ga Matilda me jen anti-mi chaler a gutjen tuigke. Agus a bhige torst I fallad a dereke teiche. Hoe Matilda amach gyda Miss Trunchbull an anti. Rein Matilda planne. Adse va Miss Trunchbull a chicas a chlas. Hok Matilda a chalk agus skrivi tjachgadach I de vorst a klechke a soelen. Sjo, ne vai da. Vaken jenakam agus hod an tuigi. Va ikkel a be I Miss Trunchbull. Agus a Noorsan, hechi. Hoe Miss Honey a daiechke sa dedicat eiche I dash, agus gloos Matilda go klas na barstiche bullach. In a lava Matilda a glosat de naatju, agus hoorstad gefut Matilda fudach call the Miss Honey a naatje wel call de doe. Ruinje shen, swa gishach ge tollichtje fudach call gebraach shiri tille. Shen gif maha Matilda, agus seo na tuin Cuir.